Drage gledateljice i gledatelji, dobrodošli u novu epizodu Prenjeg plana. S nama je danas dr. Janko Večerina i za početak ću vam predstaviti našeg današnjeg gosta. Janko inače po struci liječnik i još tijekom studija se počne zanimati za utjecaj svakodnevice u gradovima na zdravlje njegovih stanovnika. Razrađuje teme zdravog urbanog planiranja i prometnog zdravlja, te istražuje njihov utjecaj na gradski okoliš, gospodarstvo i učinkovitost. Nakon 2 godine rada u području hitne medicine uviđa još veću potrebu za prevencijom kroz sudjelovanje u konvencionalno nemedicinskim područjima, te se tako zapošljava na katedri za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite, gdje je radio kao asistent. U svome radu, generalno kroz aktivizam, zagovaranje i stručni rad, se zalaže za gradove koji stvaraju zdraviju životnu okolinu, što će ujedno biti tema našeg današnjeg razgovora, te gradove koji potiču svoje građane na zdravije svakodnevne navike. Uz ovo sve navedeno, Janko je predsjednik udruge Sindikat biciklista i član je suportivnog tima Hrvatske mreže zdravih gradova. Janko, dobrodošao u Prenji plan. Bog Filipe, hvala ti, počašćen se pozivam. Hvala ti i reci mi, da li si danas došao sa biciklom ili nekim drugim? Znao sam da dolazi ovo pitanje, a svejedno sam došao tramvajem jer sam se već jučer i danas toliko po kiši vozio biciklom da sam rekao danas idem u grad tramvajem. Barem nisi došao autom, inače bi odmah mogli zaključiti ovu epizodu kameru, i sve što govoriš nema težinu. Tako da. Neka. Za prvu temu sam i mislio sindikat biciklista i generalno biciklizam u gradu, pa evo za nekog od gledatelja koji nikad nije čuo za vašu udrugu, da li nam možeš objasniti što je sindikat biciklista i koja su neka područja djelovanja koje vi pokrivate? Pa bit će mi jako drago ako će neko prvi put čuti za sindikat biciklista, pogotovo jer smo primijetili da dosta ne dopiremo do mlađih generacija i da je to možda zbog... Udruga je započela svoj rad 2011. Tada, ajmo reći, dopreti do ljudi značilo raditi evente uživo, Facebook je bio sasvim dovoljan, neki događaj i akcije. Sada je to već malo, mislim da generacijski demode, ajmo reći, ili moramo preći na neke popularnije društvene mreže ili na kraće videe ili na nešto da dopremo. A imate Instagram? Imamo Instagram, imamo i TikTok koji još ne koristimo, ali mislim da je u tome ključ, na što trebamo se orijentirati. U TikToku, mislim, leži odgovor za mlađe generacije, jer ovo sve što mi radimo na Facebooku, čak i Instagramu je već... Predugo vremena treba da pročita neko članak ili pogleda video. I valjda nas je vrijeme pregazilo. Apsolutno. A kako je krenuo tvoj angažman u sindikatu? Pa moj angažman u sindikatu je krenuo, ajmo reći, prije jedno 6-7 godina. Ja sam se već zanimao dugo za temu i taman se, dakle, istraživao sam nešto, čitao, promatrao tu temu i shvatio koliko je stvari bitna, pa sam počeo pratiti sindikat i malo se uključivati u neke sastanke, akcije, aktivnosti. Paralelno, u stvari, rekao bi kao bitan moment, čisto da kak je nekog... Evo, na medicini jednostavno takva je struktura studija da jednostavno ne stigneš dići glavu sa knjige i tako da u stvari ključan je taj moment gdje sam si podigao glavu i otkrio neke stvari oko sebe, kako okolina utječe na nas i naše zdravlje. I mislim da je tu bilo jako bitno stvari što sam tih godina jako puno putovao po cijeloj Europi i čak sam prešao cijelu Ameriku te 2018. od San Francisca do New Yorka. I tu sam vidio stvari, ajmo reći, nezdravost američkog društva, američkih gradova koji su isključivo podređeni automobilu, gdje ljudi bez automobila se ne mogu uopće doći do škole, do bolnice. I to nije samo Amerika, pa da mahnemo rukom, to su sad dosta i kvartova u Zagrebu i europskih gradova koji jednostavno bez automobila nemate taj pristup zdravstvu, školovanju, nekim socijalnim uslugama na koje imate pravo. A iz nekog razloga evo se ulaže toliko i podređuje sve automobilima da vi ne možete doprijeti do osnovnih gradskih usluga bez automobila. Tako da tu je nekako onda i počeo moje zanimanje za temu, moj angažman i evo onda sam nakon nekog vremena poslao predsjednik udruge i eto, nekako sam se zaživio s tom ulogom i skužio koliko je potrebno u stvari zagovarati neke promjene koje su već viđene, koje su vani provedene i koje stvarno imamo tu već, ne moramo izmišljati toplu vodu, nego samo dobru praksu prenijeti. Jer bi rekao da je djelomično zbog revolta nekog prema trenutnom stanju ili
tadašnjem stanju u gradu po pitanju biciklističke infrastrukture, to krenulo iz tebe? Stanje je još uvijek poprilično nepromijenjeno. Ima sad optimizma ipak jer se bar krenulo u dobrom smjeru. Da. Ali je, donekle je bio taj revolt. Doduše, to isto bih rekao apropo naše udruge. Mi smo svi jesmo biciklisti i mi ne zagovaramo bolju biciklističku infrastrukturu i uvjete za nas. Ja ću nastaviti voziti bicikl kako i da je stanje gore nego što je sad. Nego upravo za tu većinu, ajmo reći, koja bi vozila bicikl da ima sigurne uvjete. Ili hodala, ili koristila javni prijevoz da je brz i učinkovit. Tako da mi imamo priliku stvarno smanjiti jako puno nepotrebnih putovanja automobilom koje su javno zdravstveno potpuna šteta. Od zagađenja do prometnih nesreća, do buke, do jednostavno gubitka produktivnosti zbog gužva. Jednostavno moramo sve ljude koji ne žele ili ne moraju voziti auto staviti na druga efikasnija, čišća, zdravija prijevozna sredstva. I to je lijepo poanta, mislim da zapravo je vaša aktivnost usmjerena na onaj dio ljudi koji je zapravo destimuliran od toga da se bavi biciklizmom i da poima bicikl kao primarno neko sredstvo kretanja. Kao prijevozno sredstvo. Biciklizam se često baviti se biciklizmom često zvuči kao sport. Rekreacija, da. Nešto što radiš u slobodno vrijeme umjesto da je integriran u svakodnevicu gradova. To nam je dio i ove šire teme o zdravlju grada, ali bi se još zadržao na sindikatu. Mene recimo zanima kako je vaša, budući da postojite već dobar niz godina, neka suradnja sa gradskom upravom, pa onda tako i VGČ-ima, EMO-ima, i ako nam možeš malo razložiti te lere suradnje. Ne? Da, ako krenemo od najnižih, dakle mjesnih odbora, pa vijeća gradskih četvrsti, pa onda te gradske skupštine, pa i ministarstva s kojim surađujemo, tu je dosta, mislim kao što i sam znaš, vjerojatno i gledatelji, da stvarno ljudima u mjesnim odborima su dosta vezane ruke po pitanju dosta stvari. I jako ovisi o njihovom vlastitom angažmanu, čak i predsjednici gradskih četvrti moraju imati jako visoku razinu vlastitog angažmana i slobodnog vremena posvetiti tome da realiziraju neke stvari. Tako da naše zagovaranje, s njima više surađujemo, damo savjete, oni nam se jave da li bi htjeli di postaviti biciklistički parking, di bi bilo pametno staviti stazu. Tu stvarno jedna od, ja bih rekao da naša udruga najviše se bavi, to jest ključ toga postojanja udruge je u stvari zagovaranje i savjetovanje. Zagovaranje, ajmo reći, i među ljudima da ih potičemo da imaju aktivne načine, da daju šansu i da se drže aktivnih načina kretanja, ali puno bitnije u stvari je zagovaranje kod donositelja odluka, da uopće to omoguće, da to učine ljudima prirodnom odlukom. Ali recimo vijeća gradskih četvrti ili mjesni odbori su svjesni vašeg postojanja. Većinom da. Znači već se jeste profilirali u društvu kao neki, ajmo reći, subjekt koji je go to, javljam se za da, to mi je drago i to mi je drago kad nas se jave. Mi svi to radimo volonterski i pro bono, čisto jer želimo stvarno vidjeti bolju promjenu i kada se već jako je bitno da kada se promjena već radi, što sada vidimo, dakle s novom gradskom vlasti, da ima želje za promjenu, bitno je da se ta promjena napravi kvalitetno i na održiv način. Dakle, ako imamo neka rješenja poput prilaza Đure Deželića koje su po nekim standardima stvarno super iskorak, jer se prvi put nije oduzimao prostor pješacima nego automobilima, što je apsolutna europska praksa već desetljećima, a u Zagrebu je to prvi put da se ne oduzima pješacima prostor za biciklističku stazu. Ali opet je napravljeno polovično rješenje, dakle nije učinjen drugi smjer, nisu stavljene oznake na cestu za bicikliste, ne počinje nigdje, ne završava nigdje. Hoću reći, jako je bitno, dobra volja je i politička volja je ključna, ali tu imamo veliku ulogu da se realizira do kraja, da se napravi kak spada, jer tek onda ljudi to koriste, tek onda i drugi sudionici u prometu vide, pa dobro, gle koliko tu ima biciklista, pješaka, korisnika javnog prijevoza, što god, jer je unaprijeđeno i bolje. Da. Pa ta tema je dosta kontroverzi pokrenula, i mislio sam doći do toga, ali drago mi je zapravo da si unaprijed možda spomenuo, ali apropo ove suradnje, recimo, po istom ključu bi te pitao kako je to sa medijima. Da li vi češće istupate medijima ili ste zapravo već nekakva točka koju oni znaju da pozivaju kad je u pitanju biciklistička infrastruktura u Zagrebu, recimo? U pravilu ovo drugo. Dakle, gotovo isključivo se nama javljaju mediji kada trebaju izjavu, kada trebaju neki komentar,
promet je postao jako vruća tema. Već je prije bio, sad je stvarno jako vruća tema u gradu i jako nam se često stvarno javljaju velike medijske kuće koje trebaju izjavu, mi ih gotovo nikad ne odbijamo, zato što mediji su najjači alat koji smo dugo imali, to jest dugo smo, u vrijeme Bandićeve vlasti, bivše gradske vlasti, mediji su praktički bili jedini alat koji smo imali, jer su nam vrata za suradnju bile potpuno zatvorena. Dakle, to je bila jedna gradska vlast koja čim je čula prvu kritiku, odmah je zatvorila sva vrata i nije bilo suradnje. A prije toga, naravno, smo slušali obećanja, dakle, Bandić je već prije 10 godina obećao napraviti neke biciklističke staze koje tek sad idu u realizaciju. Čim smo mi to kritizirali, odmah su se zatvorila vrata i tu su mediji bili naša jedina, u stvari, naš jedini glas za van. Da. Još uvijek i danas, dok imamo puno bolju suradnju i slušaju nas, to je slušaju nas, pitaju nas za neke savjete i neke uvaže, i još uvijek su mediji toliko moćan medij prema građanima, tako da nikada ne odbijamo suradnju. Sigurno. A sad i planiramo krenuti prema njima, imamo ideju napraviti malu školu, to jest nekakvu edukaciju, radionice za novinare o prometu, u suradnju sa Fakultetom prometnih znanosti, jer smo primijetili da pri pokrivanju dosta prometnih tema jednostavno novinari se bave nekakvim populističkim, ajmo reći, to jest intuitivnim rješenjima za promet koja su se dokazala stvarno neučinkovita u cijelom svijetu i isto bi bilo ovdje, recimo povećanje, dodavanje jedne trake, sada kažem, recimo ko primjer, koji će nam stvarno profesori prometa od Zagreba do Amerike reći da to ne funkcionira, jer ako vi recimo sad se planira dodati traka na Slavonsku ili riješiti tamo jedno križanje, denivelirat, to će riješiti gužva na možda par mjeseci, u dugoročno će samo povući više ljudi da koriste tu ulicu. Tako da nikad dodavanje trake recimo nije riješilo gužve, to govorim jer evo često se recimo neki novinari primaju tak nekih kratkoročnih rješenja. Pa nam je ideja malo pristupiti prema njima i u suradnji sa stručnjacima malo educirati, jer kažem, novinari su stvarno ključni igrači ovdje za... Da, i sigurno kad se potkrijepi nekim već postojećim primjerima i lošim, možda negativnim primjerima i praksama, lakše uvjeriti ljude da nešto se intuitivno čini, da je bolje zapravo u praksi totalno ne. Ljudi u Hrvatskoj jako puno prate medije, mislim, i političari, što na kraju isto sigurno rezultira nekim, To je medijska konstrukcija stvarnosti negdje, ako zapravo ne zagrebeš u to ni nemaš neko polje utjecaja, tako da to mi je drago da ste uspjeli zapravo imati neki rič i nekakvu to poziciju. To alat, da. Da li bi istaknuo neku inicijativu koja je zaživjela, da ste ju vi pokrenuli, na koju ste posebno ponosni? Sad teško reći, jer kao što sam rekao, sa prošlom gradskom vlasti nije bilo puno suradnje i tu smo više djelovali kao, ajmo reći, unutar zajednice, podrška ljudima i slično, na raznim tako elementima, ajmo reći, više grassroot, dok... ali postoje recimo neke stvari koje smo stvarno ponosni, tipa kvalitetni parkinzi za bicikle, tipa klamerice koje omogućavaju vezati bicikle za okvir, a ne samo za kotač poput spirale, i grad je presto to već prije 5-6 godina. Dakle, potpuno se prebacio na postavljanje kvalitetnih stalaka, recimo to je jedna jako bitna stvar koju smo uspjeli nekako pogurati. A sad sa novom gradskom vlasti koja stvarno sluša, tek je, ajmo reći, počela. Da li se ove 2,5 godine moglo napraviti više i bolje? Vjerojatno je, no teško je sigurno, tako da rezultate ćemo tek vidjeti, ajmo reći, nekog našeg angažmana, ideja dugoročno. Ali ukratko dogodio se neki switch iz toga da ste neka čista ofenziva koja laje po svemu što se događa sa novom ipak gradskom upravom koja je kolaborativna, odnosno koja vas sluša. Tako je. Mi smo isto malo tu morali ipak sad prilagoditi našo, jer mislim, svi smo mi ljudi, niko ne voli da ga se kritizira. I čak i bivši aktivisti koji su se bavili jako ukazivanjem problema u prošlim vremenima, sad se isto znaju osjećati prozvanim i uvrijeđenim ako na nešto se kaže da je loše, zato što oni znaju podlogu da nije bilo moguće ili je administracija neka teška ili ovo ili ono, pa se nađu uvrijeđeni. Tako da je jako bitno isto i zagovarački krugova i za sve kolege zagovarače isto prilagoditi jezik i pružati ruku za suradnju i svaku kritiku davati baš u jako konstruktivnom smjeru. Super, a u toj suradnji koliko su zapravo arhitekti urbanisti, jel uključeni, to je ipak većina našeg
gledateljstvo u prednjem planu, pa me čisto zanima koliko ste na putu imali suradnje s arhitektima i urbanistima, kako vi uopće doživljavate našu struku i da li ste tu naišli na neko razumijevanje ili nerazumijevanje, znači kako izgleda taj oblik suradnje, da se malo odmaknemo od gradske uprave prema nama. To je jako zanimljivo pitanje u stvari i u pravilu imamo jako dobre iskustva s arhitektima i urbanistima. I radili smo i sa DAZ-om neke kampanje, akcije, radili smo i sa arhitektonskim fakultetom neke radionice, edukacije i imamo članovi naše udruge su isto često baš upravo arhitekti. Tako da stvarno tu je, ajmo reći, vidimo arhitekte koji jako pozitivne aktere, no problem je u tome što na kraju krajeva arhitekti često nisu donosioci odluka ili ih se ne pita baš u nekom smjeru da iskoriste tu svoju stručnost i znanje kako bi mogli. Tu je zanimljiv, mislim, element koji sam čak pročitao u jednoj nizozemskoj knjizi koja me malo natjerala na razmišljanje koliko se u stvari čemu se posvećuju ulice gradova. A gradovi nam postoje koliko 8.000 do 10.000 godina već imamo gradove, dok tek u zadnjih, ajmo reći, 80 godina, dakle manje od 1% postojanja gradova, se totalno sa isključivo jednoj struci dalo da dizajnira gradske ulice. A ulice su ključni element grada, gradskog prostora, našeg života. Svaki dan više puta izlazimo na ulice, tamo provodimo vrijeme, susrećemo ljude, sve. Trenutno su ulice isključivo za protok ljudi, to jest protok automobila. Zašto? Prije 80 godina se jedanput prometnim inženjerima, s kojima puno više surađujemo i puno su nam češće i suradnici i sugovornici od arhitekta, recimo. A zašto? Zato što su oni dobili praktički ekskluzivno pravo dizajniranja gradskih ulica. Što je samo jedno od područja iz kojeg su urbanisti, arhitekti zapravo postepeno krenuli biti stisnuti, ne? To znaš ti bolje, da, puno od mene. I ljudi koji su u praksi, pogotovo, znači, stvarno, zapravo, da, pitanje dizajna ulica i što ulica znači za grad je u rastućoj mjeri sve manje pitanje arhitektonskog i urbanističkog utjecaja. Ja ne kažem da prometni inženjeri ne bi trebali to raditi, ali oni jednostavno nije dobro u nijednom slučaju da se time bavi ekskluzivno jedna struka, dakle, jer oni ne znaju ono što znaju sociolozi, što znaju psiholozi, što znaju arhitekti, što znaju građevinarci. Dakle, tu treba stvarno gledati multidisciplinarno, ulica ima toliko funkcija da ne trebamo zanemariti od tog zdravstvenog aspekta ulice, socijalnog aspekta ulice, gradivnog tkiva grada ulice, a tek onda protok ljudi. Jer evo taj jedan sveučilišni profesor iz Nizozemske, cycling profesor na društvenim mrežama, sad sveučilište u Amsterdamu, baš je čak kritizirao njihov nizozemski aspekt di se sa tim biciklističkim stazama koje imaju apsolutni prioritet, jer opet te ulice isključivo za protok ljudi, a ne za susretanje, ne za druženje, ne za prodavanje, za ekonomsku aktivnost. Iako naravno kad su to bicikli, a ne auto, tu ostaje puno više prostora za ostatak, nije opasna, nije zagađena bukom i toksičnim plinovima, ali svejedno... Ali dalje, promet jedno, zadržavanje i boravljenje je drugo. Ulice ne bi trebali biti isključivo za protok ljudi, ajmo reći. Tako je. Već se dotakao teme, konkretno ove Deželićeve. Kako općenito komentiraš ove neke nove poteze, nove gradske uprave u smislu uvođenja biciklističke infrastrukture? Ovo što su napravili do sada je stvarno super. Kažem, napravljen je veliki iskorak što se prestalo oduzimati pješacima nogostupi, jer to je potpuno neprirodno, besmisleno da se stvara tu konflikt i destimulira pješačenje i korištenje bicikla. Isključivo da se zadrža komoditet vozača automobila, no ipak je to iz ovog ili onog razloga još uvijek jako sporo. Razumijemo da tu ima puno prepreka administrativnih i puno bivših zaposlenika koji su naviknuti raditi u gradu na svoj način. To si lijepo rekao. Da, no za sad je to stvarno par isječaka staza koje se još nisu povezale u mrežu. Pješačke zone apsolutno super da su se počele raditi. To su još uvijek jako, ajmo reći, neke intuitivne pješačke zone koje su to davno, već prije 10 godina trebale biti, ali svakako je pohvalno da se to napokon realiziralo.
A tu bi očekivao onda da se krene na neke hrabrije, markantnije poteze, dakle nešto što će stvarno biti nekakav statement, dakle izjava tipa Tratinska koja ima takav urbanitet potencijalni i toliku ekonomsku aktivnost koja lagano propada, a može se oživjeti, do nekih evo stvarno ključnih magistrala biciklističkih ili jednostavno žutih traka za prioritiziranje javnog prijevoza. Dakle, to su sve stvari koje se još uvijek čekaju, koje su obećane u kampanji i koje se nadamo vidjeti, ali smjer je dobar, daje stvarno smjer, da, recimo ambicija je pozitivna i ide u dobrom smjeru, ali treba tek pokazati neke konkretnije plodove. Ja bi ovu temu pješačkih koridora stavio još i za kasnije, nego sam mislio, što mi je bio primarno kad sam te zvao, ta zanimljiva tema urbane medicine, odnosno zdravlja gradova, pa bi možda proširio na to. Ona je danas jako dobro proučena, ajmo reći, ona je već znanstveno uvjetovana. Na kraju dana bitnost te teme proizlazi iz činjenice da danas većina ljudi na zemlji živi u gradovima, odnosno grad je naša primarna okolina i taj naš život u gradovima se sastoji od silnog niza malih interakcija sa drugim ljudima, prometom, nekim sitnim navikama po putu, navika kretanja, navika konzumacije, koje se možda čine male, ali zapravo kumulativno kroz život utječu na zdravlje ljudi. Ti si mi poslao jedan tekst još davno prije, pa samo malo da te parafraziram, gdje kažeš da zapravo je okolina zdrava u onoj mjeri u kojoj stanovnicima dopušta da te svakodnevne aktivnosti obavljaju na način koji unaprijeđuju tjelesno i mentalno zdravlje, a da je istovremeno održivo prema resursima našeg planeta. I to mi onako lijepo sumira zapravo koja je ideja urbanog zdravlja i medicine, pa čisto možda da gledatelje malo uvedemo u temu koje to sve parametre proučava to jest pokriva urbana medicina i koji su to neki mjerljivi, objektivni, ajmo reći, znanstveni faktori koji neku ulicu ili recimo kvart čine zdravim. Mm-hmm. Evo, to je dosta široko pitanje i tema za razgovor i možda evo odmah da ovo zadnje što si rekao, recimo neki faktori koji utječu na zdravlje okoline, ulice, gradova. Kogod zanima može googlati Healthy Streets. Dakle, Healthy Streets je projekt od Lucy Sanders, jedne magistre javnog zdravstva s kojim sam imao čast razgovarati iz Londona, koja je taj svoj projekt proširila, koje je sad službeno mjerilo svake londonske ulice i londonska gradska vlast to koristi, koji indeksira svaku ulicu od 0 do 100 koliko je zdrava i ima 10 faktora koji utječu na taj indeks. Oni su, ako se sjećam iz jednog tvog predavanja, čak uveli neki informatički, odnosno internet sustav gdje i građani mogu davati feedback i ocjenjivanje svake ulice. Tako, kogod hoće može to skinuti besplatno sa njihove stranice i koristiti u svom gradu i u svojoj ulici, indeksirati svoju ulicu i pogledati što bi se moglo napraviti, recimo ako se desi intervencija, pogledati koliko je poboljšanje toga. I to su faktori poput naravno klasičnih buke, zagađenja, opasnosti tijekom hodanja po ulici, a većinom se to bazira na čovjeka. To je kako danas čovjeka u automobilskom svijetu zovemo pješak, no to je u stvari čovjek, to smo svi mi, ne? Tako da... Čak i vozači. Jer i oni su primarno pješaci. Tako. I onda su to još dosta, recimo, koliko te ulice zadržava, koliko se želiš zadržati na toj ulici, da ne pobjegiš od nje, koliko imaš zaštite od, recimo, vrućih ljetnih dana u obliku drveća, krošnja, koliko je, ako sretneš nekog, hoćeš li se zadržati. Tako da tu ima tih 10 ključnih faktora koji se onda mogu zbrojiti. A općenito urbano zdravlje je dosta širi pojam od same te, ajmo reći, zdravog urbanog planiranja i prometa. Tu ima dosta socijalnih aspekata, recimo od getoizacije do nekih već dugo povijesnom čak potlačenih skupina, ajmo reći, bilo to manjina raznih vrsta, bilo seksualnih, bilo spolnih, bilo rasnih, koje su jednostavno, kada se gleda očekivano trajanje života, nevjerojatne razlike i nevjerojatno veća opasnost da im se desi neka nesreća, bilo u prometu, bilo čisto u nekom nasilnom smislu, a sve se to može, ajmo reći, promijeniti. I to što sam rekao, u Americi se točno vidi koliko je ta getoizacija
stvorena baš zbog te podređenosti gradova automobilima, rušenja crnačkih kvartova zbog gradnje autoceste koje se onda dijele i odjedanput crnci koji nemaju automobile ne mogu doći do škole. I stvarno ali to se događa i u Zagrebu. To se događa i u Zagrebu, iako europski gradovi stvarno imaju javni prijevoz, za razliku od američkih, pa ajmo reći to malo kompenzira. Ali ako je javni prijevoz spor, neučinkovit, rijedak, onda to koda ga i nema. Tako i opet samo dalje destimulira opće ljudi da ga koriste. Tako je. I onda tu osjećamo na te socioekonomske aspekte koji djeluju na zdravlje, koji su možda ključni. Mi kad gledamo, ljudi u gradovima zaista u cijelom svijetu žive duže nego ljudi na selu. I tu su vjerojatno glavni aspekti su ti socioekonomski, ali ima i nekih drugih faktora, tipa ljudi u gradu se baš aktivno češće kreću u Europi. Jer život na selu više nije orat polje i rad na polju, nego je to uglavnom uredski posao, ali se vozite autom i uopće se ne krećete. Tako da ima dosta tih elemenata koji gradu već sad daju boost zdravlja, a koji se mogu još potencirati. I negdje si se čak i dotakao, što nije ono možda na prvu očito, ali tog jednog ekonomskog aspekta, gdje zapravo ono male radnje, obrti ili, ne znam, pekare, dućani, tim više žive ako su zapravo zone pješačke, odnosno ako doživljavaju nekakav prirodan tok ljudi kroz dan, tako je. Gdje se zapravo ne mora nužno dogoditi neka gentrifikacija ili ono samo isključivo neke gospodarske zone u odnosu na nešto drugo. To je jedan od tih ekonomskih, ajmo reći, argumenata takozvanog 15-minute city-a. Iako ja sam malo i skeptičan prema tom nazivu i našem pozivanju na nekakav Pariz. Znači, oduvijek smo bili neki mali Beč, sad se želimo odjednom biti mali Pariz, ali zapravo gledajući povijest naše struke, mi smo imali koncept 15-minute city-a, što se zvali u socijalizmu mikrorajoni, odnosno ta ideja da ti unutar kvarta u toj prohodnosti od 15 minuta moraš imati sve osnovne funkcije, nešto je zapravo bila postavka tako je. prostornog planiranja, samo u međuvremenu, a i zbog autocentričnog sindroma, lagano nekako iskliznula. To je bila postavka kroz cijelu povijest, zato su i nastali gradovi, da bi imali stvari blizu i da bi zbog sve tog bilo... fluksusa i neke spontane... I to se počelo mijenjati tek prije 80 godina. Dakle, tako. I promijenilo se u cijelom svijetu, i Amsterdam i Kopenhagen su bili zatrpani automobilima, sam su krenuli na vrijeme se vraćati u bivše stanje koje je očito funkcioniralo. Pa je to bilo reverzibilno. Tako, jedan profesor prometa, uvaženi kojeg poznajem, baš je govori da su automobili u stvari neuspjeli eksperiment. Jer to je stvarno bilo neko zadivljenje, ljudi su se zadivili time u jednom trenu prije 80 godina, ali se dokazalo toliko štetno i neučinkovito da evo nema razvijenog grada u Europi koji sad se ne vraća na stare postavke. Na kraju tehnologije iz 19. stoljeća, dakle tramvaj, električna željeznica i bicikl su stvarno preko 100 godina stare tehnologije, a koje su se dokazale ipak najučinkovitije. Zvuče rudimentarno i old school, a zapravo su futuristički, i ne ja bih rekao, u smislu učinkovitosti kad se to tako uzme, odnosno nije budućnost samo shiny visokotehnološko. Točno to. Ja sam spomenuo i u uvodu takozvanu Hrvatsku mrežu zdravih gradova. Da li nam možeš malo približiti djelovanje te organizacije, kako si se ti u nju angažirao i čime se ona bavi, koji su tu ciljevi? Pa, Hrvatsku mrežu zdravih gradova u stvari njime je uvela njena predsjednica profesorica Šogorić, inače specijalistica javnog zdravstva na Medicinskom fakultetu, koja je otišla baš nedavno u mirovinu, ali kod nje s njom sam radio svoj diplomski rad. I tako baš na temu upravo zdravih gradova, to je projekta Svjetske zdravstvene organizacije o zdravim gradovima, kojih je Zagreb bio jedan od začetnika. Zagreb je jedan od začetnika među krajem 80. godina. Ja mislim da se Zagreb već bio pridružio Europskoj mreži zdravih gradova među prvima. Koliko postoji? Znači, ta organizacija je starija nego što sam mislio. Tako je, to je, kažem, projekt Svjetske zdravstvene koji je pokrenut u Europi i svaka država ima svoju mrežu. I svaka država sad tu ima drugačije kriterije uključivanja. U Hrvatskoj je kao više da se uključe što više gradova, pa su onda, ajmo reći, niži kriteriji pri nekim za zadovoljavanje članstva. Tako je. Što isto ima neke svoje prednosti, u nekim drugim državama je to baš jako, ajmo reći, elitistički, da stvarno neko se mora potpuno posvetiti zdravim gradovima da uđe u mrežu. Tako da, to je jedna tak stara institucija, ajmo reći, koja se sad malo isto bori
sa privlačenjem novih gradova i aktivacijom, jer to dosta su stare agende već od prije. Ali ne baziraju se toliko na ovim temama kojima smo sad pričali, iako su one isto jako važne, nego povijesno se više bazira na neke socijalne teme. Hrvatska mreža zdravih gradova trenutno jako radi na mentalnom zdravlju djece, koji sam ja isto sad kao specijalizant dječje i adolescentne psihijatrije jako uključen. Dakle, kako ćemo napraviti naše gradove i ulice pogodne za mentalno zdravlje djece. Ali i naravno onda još se tu mreža puno aktivira oko socijalnih tema, poput opet marginaliziranih skupina u društvu, kako njih uključiti, ali kažem urbano zdravlje, zdravo urbano planiranje je tema koju sam evo i ja svojim ulaskom u mrežu isto dosta počeo gurati, iako je već postojala od prije. Postoji prevod knjige Zdravo urbano planiranje od jedne arhitektice koja je dugo već u mreži. Tako da, super u stvari priča koja evo, sad bi se trebala malo opet ponovno nakon korone reaktivirati. To ćemo i sve staviti u linkove ove emisije i ono prethodno što si spomenuo da gledatelji mogu dodatno proučiti. Ali u smislu neke provedbe institucionalne, zakonodavne, ta mreža zapravo služi više kao neko savjetodavno tijelo, nešto pokriva strategijsku, ajmo reći, razinu i savjete prema upravama ili se ne petlja u to, ima neku autonomiju, kakav je tu odnos? Mreža je potpuno autonomna, dakle to je nevladina organizacija, u stvari sa potporom sveučilišta, to je Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar, no ona je u stvari savjetodavna, da, i u nju su uključeni ljudi iz gradskog ureda u Zagrebu, to je županijskih ureda u drugim županijama za zdravlje i socijalnu, različito se zovu, ali uglavnom za socijalu i zdravlje. Tako da i tu se oni, ajmo reći, educiraju i raspravljaju se teme, dijele se savjeti međusobno i naravno pokušava se što više utjecati na donosioce odluka da barem pitaju kada trebaju savjet po tim temama. Dakle, Hrvatska je još na toj razini da želimo barem, sretni smo već kad nas pitaju za savjet, tako da. Koji bi bili primjeri dobrih gradova u smislu provedbe ideje da je urbano zdravlje oblik preventivne medicine? Recimo evo, na razini Europske unije, gdje mislim da se tu i najdalje došlo, pogotovo nekim nizozemskih primjerima, koji su to gradovi koji su možda najdalje iskoračili u smislu da priznaju urbano zdravlje kao sastavnu komponentu s kojom uopće planiraju zahvate i kojom pristupaju urbanističkom planiranju? Pa ne volim davati ove primjere iz preapstraktnih država poput Nizozemske, Danske, uvijek volim davati primjere nešto bliže nama, jer već se stvarno od Ljubljane do Graca i već se toliko transformiralo. Ali Ljubljana je poznati primjer, pogotovo po pitanju pješačke. Da. Što nije isto, to se isto realiziralo u zadnjih 10-15 godina. Dakle, mi uvijek gledamo Slovence da su od uvijek bili na biciklima i zdravi i sve, ali to su stvarno stvari koje se trenutno događaju. Da, i nema razloga da se to ne pokrene već kod nas malo jače i brže, intenzivnije. No, apropo ovog pitanja ne mogu zanemariti Barcelonu, koja je stvarno, mislim da na svjetskoj razini primjer, koji je isto jedan mediteranski grad, ovak pomalo prljav, opušten, puno smeća, znaš, onako... neformalan, ležeran. Tako, nije neki protestantski grad sa sjevera, nego je baš ono... što nam je možda i bliži, bolje. Apsolutno, primjer za primjer. Da, dobar je primjer. Nas. Ali evo, imao sam čast ovo ljeto provesti tamo preko mjesec dana na institutu, sveučilišnom institutu ES Global koji se bavi upravo urbanim zdravljem i oni imaju cijeli tim istraživača, doktoranata, dakle ogroman odjel koji se bavi isključivo računanjem kakve će intervencije doprinijeti koliko urbanom zdravlju. Do primjera, mislim, studija koji su evo sad izbacili, da ako se u Barceloni napravi, oni su to nazvali zelene osi. Dakle, da se ulice stvore os, kak je Barcelona vjerojatno svi u publici znaju kakav grid ima kockasti, da se tu stvore osi pješačkih zona i zelenila, što se počelo raditi. I oni su recimo tu proveli stvarno znanstveno istraživanje da će se time uštediti recimo 45 milijuna eura godišnje isključivo troškovima mentalnog zdravlja. Dakle, smanjenjem korištenja psihofarmaka, smanjenjem anksioznih, depresivnih i sličnih epizoda, čisto zato što ljudi imaju sada svoj prostor, svoju ulicu koje mogu se susretati s ljudima, boraviti
Dakle, to je problem svih velikih europskih gradova i to što si rekao da su postaju stvarno sve veći i napućeniji, da nemate priliku uopće doći do nekog mirnog područja, do zelenila, do nekog mjesta gdje možete boraviti. A ovo sad dođete u grad sa 4 milijuna stanovnika, ulica je potpuno mirna, sjedi se vani na klupici, druže se, ljudi trče i djeca igraju nogomet. I oni imaju jako jak taj znanstveni program koji onda se pretače direktno na ulice. I to je meni bilo fantastično za vidjeti. Kako se to je užasno zanimljivo i čak tema sama za sebe kad uopće pričamo o zdravlju. Ovo fizičko je možda očitije. Mm-hmm. Naravno da su zdrave navike kretanja, konzumacije, nešto direktno utječe, ali ovo da gradovi već sad prepoznaju ovaj silni niz psihičkih učinka. Mi stvarno, ako je nešto danas kriza, osim ekološka, to je zapravo i psihološka kriza koja se možda nedovoljno priča, da mi živimo praktički u doba kuge mentalnih bolesti. Absolutno. U smislu tjeskobnih i depresivnih poremećaja koji su savršeno rasprostranjeni. To da se prepoznaje da je zapravo i urbani dizajn dio ključan dio koji to može ili podupreti ili okončati, to je stvarno, mislim, prva stepenica da uopće krenemo nekom progresivnom planiranju, tako da... Apsolutno. Mi doduše nismo ni prepoznali ovu fizičku još, pošto smo... mi smo još na tijelima. To je jedino što smo prvi u mehaničkim tijelima bez ikakvih apstraktnih. Ali zašto ne rješavati dvije muhe jednim muhicom? Ali tako je, pogotovo ako su već neki to dostigli, ajmo učiti iz primjera i preduhitrit se u vlastitom razvoju. Očito se može, da. Da, ja bih rekao čak da je Barcelona i slični gradovi da su sad preuzeli taj neki novi val razvoja u odnosu na možda Kopenhagen kojeg si mi spomenuo, koji je zapravo, ajmo reći, rano odradio tu neku biciklističku tranziciju, ali možda malo postao onako uljuljkan tom dobro sređenom situacijom, pa danas više ni ne radi toliko na... Ja baš upravo imam taj osjećaj da trenutno gradovi poput Barcelone, Pariza, Berlina, Budimpešta, koji trenutno su tek u zamahu, će ubrzo prestići gradove poput Kopenhagena, koji su točno to prije 10-20 godina rekli mi smo glavni grad biciklista, nemamo se više čime baviti. Dok kad vidiš koliko se revolucionarne stvari događaju na ulicama Budimpešte, gdje gotovo sve avenije koje su imale više od jedne trake su sada jednu traku posvetile biciklistima, gdje se ulaže sada u javni prijevoz više nego išta. Jednostavno, i promjene se vide skoro pa preko noći. Što možda super prilika za nas da preskočimo uopće tu fazu uzora upravo u sjevernjacima i odmah skočimo. Nema razloga da kad već nismo ni tamo, ajmo odmah ići u ovu najdalju. Ja bi se možda sad opet vratio na ovu, ali dobro, i ona je isto psihološka tema, psihofizička tema pješačkih zona. Ipak to je sad, ja bih rekao, goruća tema i u javnom prostoru. Imam jedan citat za tebe za prokomentirati koji kaže ovako: daleko najveći uspjeh nove pješačke zone u središtu Zagreba je to da je Masarykova ulica većim dijelom konačno postala pješačka. Jednom kad neka ulica postane pješačka, ona to i ostaje, a vjerojatno nema zagrebačke ulice koja je u pješačkom režimu kakva god da bila, postala gora nego kad nije bila pješačka. Ostaje ipak dojam improvizacije. Čitava ulica mogla ući u pješačku zonu, biciklistička staza je povučena na štetu pješaka, a crtarije po asfaltu nisu bog zna šta. Usprkos tome, ova promjena predstavlja dobar iskorak. Vjerujem da si po tonu pretpostavio da je riječ o tekstu Saše Šimprage. Prepoznao sam. Tekst pod nazivom Improvizacija zvana Masarykova. Ja bi tebe pitao kako komentiraš recimo ove neke nove zahvate, možemo krenuti od stare Vlaške pa do ovog recentnijeg u Masarykovoj, a bez da mi kažeš kao što Saša voli reći da može bolje, bilo bi bolje. Kao ajmo malo dalje. To je jedna od njegovih pesimističnih tropa koje stalno spominje, ali evo da se ne zadržimo na tome. Što misliš o staroj Vlaškoj, o Masarykovoj, generalno sad ovoj nekoj, ajmo reći, ja bih rekao prvim pokušajima te pješačke tranzicije, skromnim ali hrabrim obzirom na stanje koje smo imali do prije 3 godine, koje možda malo i podcjenjujemo. Da, to je sada, ja sam bio jako uzbuđen u stvari što sam vidio napokon taktički urbanizam u Zagrebu, dakle, jer taktički urbanizam ima stvarno toliko prednosti da vi možete stvarno preko noći totalno promijeniti prostor sa minimalno resursa, što je napravljeno, dakle, stvarno s minimalno resursa se stvorila pješačka zona. Kritičari su govorili da se to trebalo odmah poploči, da je trebalo odmah se urediti.
baš sad u utorak. Dakle, to je bio sad u 11. mjesecu već na tribini Gradu Gradskoj, kad je Saša Šimpraga baš prezentirao i imali smo raspravu sa arhitektom Doklestićem o Tratinskoj, ali onda se komentirala i Stara Vlaška i Masarikova i baš jedna profesorica emeritusa arhitektonskog fakulteta komentirala da je to grozno, da se to trebalo odmah popločiti, da se to trebalo odmah posaditi drveće i sve. To je dvosjekli mač, dakle, taj taktički urbanizam, koliko god je lagan i bolji za provest, treba ga gledati dugoročno. Ljudi čak kad nije promjena preko noći ponekad to lakše prihvate. Dakle, za Europski trg, koji su to bili radovi koji su trajali skoro godinu dana, ljudi kad vide radove, kad je sve zabarikadirano, to je to, niko se ne žali, niko ne komentira, nađu okolne puteve, kad se otvori, super, lijepo, odlično, ljudi se ne žale. Tako da ima taj jedan dvosjekli mač, kažem, s tim da ono i Saša, da, čisto da se ne krivo ne prokomentira, on je isto stao u obranu ideje taktičkog urbanizma, utoliko što zapravo on pruža tu neku testnu fazu, koja je nekad jako dobra u provedbi do finalnog rješenja. To što sad ovo sve, ajmo reći, kasnije, odnosno to što je Masarikova teoretski mogla već davnih dana postati to što treba biti, a to je pješačka zona, to je drugi par rukava recimo, ali taktički urbanizam i to da ta neka privremenost promjene koja zapravo stvara neku psihološku naviku ljudi da to je sad ono prostor koji je osvojen, ajmo reći, pješački, odnosno raskrčen vratima, pa ima nekakva ono skromna rješenja koja ako se pokaže dobrima mogu ostati trajna, zapravo to je neka glavna vrijednost ovog principa. Ne? Je, ali jednom kad se i lopata tu stavi u zemlju, onda je promjena postaje trajna. Da ne kažem, evo, to je stvarno super razvijeno u Barceloni, gdje je javni prijevoz na nivou, gdje svi pješači, Model Split, znači količina putovanja obavljenim pješke je preko 50%. Dakle, to je, mislim da nema nijedan drugi grad u Europi skoro veći. Čak i tamo su sad na ovu pješačku zonu novu tih zelenih osi, oni su potegli jednu ulicu od 4 km, od 3 trake su pretvorili u pješačku zonu, dakle 4 km. Super prihvaćeno, prekrasno izvedeno, savršeno, građevinski, puno zelenila. Nedavno je sud u Barceloni, neko je dobio na sudu žalbu da se to mora vratiti na staro, na ulicu na 3 trake. Tako da u svim državama, mi nismo posljednji po tome, u svim državama ljudi ne vole promjene, ljudi su uvijek u otporu prema promjenama, to se može puno prilagoditi kroz rad u zajednici, kroz pristup, kroz informiranje, kroz savjetovanje, ali ću reći, uvijek će promjena predstavljati otpor i to malo ipak isto potiče, ili ja potičem, evo, donositi se odluka na malo hrabrosti, neovisno jer otpora će uvijek biti, ali hoću reći, jednom kad se i promjena sprovede do kraja građevinski, teže joj vratiti. Jer sad možda neko, ako slučajno neko drugi dobije na izborima, neko može napraviti na populistički način reći, evo, to je stvorilo gužve, Masariko, sad ćemo joj vratiti za automobile. I to može napraviti u par sati. Dok europski trg se recimo ne bi mogao na to napraviti. Tako da. Je, to isto neka mjera otpora da se garantira da je promjena trajna. Ali probna faza je svakako potrebna i zdrava. Da tako kažem. Ali ajmo možda još i dalje, ti sigurno imaš ideja koje su van ovih klasičnih rješenja pješačkih zona, a upravo zapravo iz perspektive urbane medicine, koje su to još neke funkcije koje bi pješačke zone mogle imati, a da nisu trenutno uvedene? Mi obično razmišljamo, ok, pješački koridor, nekakva biciklistička traka, tu i tamo neko zelenilo, prostori za zadržavanje, ali ajmo šire, što bi još pješačke zone mogle inkorporirati u sebe da bi tim više pospješile to urbano zdravlje? To je malo kreativno pitanje. Kreativno pitanje, mislim. To se može jednostavno otići negdje vani i u stvari bitno je dati ljudima prostora da stvaraju što god žele. Kada u Barceloni pogledamo super blokove, dakle, za ove koji nisu poznati, dakle, to su blokovi 3x3 velikih zgrada, unutar kojih se ne zabranjuje promet, nego se sam zatvara za tranzitni promet. Dakle, auto koji uđe mora skrenuti desno i izaći. Ili se parkirati, obaviti dostavu, napraviti što treba. Odjedanput vidimo ljude kako roštiljaju, slave rođendane, djecu kako igraju nogomet na ulicama, ogromna neka raskrižja koja su bila prije, mislim, umre. Doslovno, to je bizarnost današnjih gradova, da ako napraviš jedan krivi korak, možeš poginuti. Dakle, djeca nam umiru na ulicama, ako istrče za loptom. To je po meni nedopustivo. Znači, ništa nije.
vrijedno toga da ako napraviš krivi korak, zagledaš se u mobitel da riskiraš svoj život vlastiti. A mislim, samim time što čak ni automobili i što se prije mislilo da potiču ekonomsku aktivnost, to je potpuno stara suluda paradigma. Da, dokazano kao kriva uopće hipoteza, što se vidi i po Kvaternikovom trgu, koji je isto trenutno aktualna tema. Ljudi su mislili da ako se tam sagradi garaža, tamo su čak i 2 garaže u blizini, da će to biti živi prostor. Neće. Puno su življi prostori bez ikakve garaže, poput trga Bana Jelačića ili Jurišićeve. Tako je, da. Jedna stvar ne vuče drugu. Tako, ekonomska aktivnost i automobili nikako nisu povezani, što još uvijek neki ljudi u nekim gradskim zavodima i institucijama misle. Tako da se vratimo na tvoje pitanje, mislim da je u stvari, ako hoćemo biti kreativni, to je možda i poruka i arhitektima isto, da to što je neko zacrto da bude aktivnost ili način kretanja ili nešto na toj ulici možda nije ono što ljudi žele. I najveća moć tih nekih pješačkih zona koje sam vidio u drugim gradovima je da se ostavi ljudima da si organiziraju svoje slobodno vrijeme na toj ulici kako žele. Spontano programiranje. Tako, pa onda tako, ono što dođe eventualno treba zadržati trajno kad se pokaže sociološki. Da. Bitno. S time da bi ja dodao pitku vodu. Apsolutno. Fali nam u gradu i pješačke zone su zlatno mjesto za baš tako, to je ono uputno je krenuti sa javnim WC-ima i pitkom vodom u gradu jer ona stvarno izostaje poslije. Jer ako želimo imati ljude koji se zadržavaju na ulici, koji provode vrijeme na ulici, što na kraju dana i čini ulice sigurnijima, što više imamo ljudi na ulicama, to se manje događaju razbojstva i slično. Jednostavno da, moramo im omogućiti. Ljudi moraju nešto popiti i obaviti osnovne nužde da bi uopće ustali. Da li misliš da sam nešto propustio u ovom našem dugom razgovoru? Da li imaš sam za sebe neko pitanje koje sam možda sad izostavio, da si ga postaviš za kraj? Evo, tako smo se zapričali da mi ne pada na pamet. Ali da, evo, mislim, možda bi čisto još naglasio da stvarno to promjene javnih prostora i promjene u prometu, u kretanju ljudi su možda najbrži i najefikasniji način za utjecati na gotovo bilo koju sferu gradskog života, od ekonomske aktivnosti, zdravlja, nekih socijalnih aspekata. I možda bi se evo sam još nadovezao ovo što si rekao za funkcije pješačkih zona. Njih je trenutno u Zagrebu tako malo, a ljudi vole pit kave, i to ne moramo kriviti ljude da vole jesti pit kave u pješačkim zonama bez da im neko sa auspuhom pod nos gura dim. Ali takve malo pješačke zona da su trenutno one toliko zakrčene terasama. Dakle, prirodno je da čim se te pješačke zone prošire, to će postati najnormalnije mjesto i jednostavno će se sve te terase koje trenutno potpuno blokiraju i mobiliziraju te stare jezgre grada razrijediti i raspodijeliti po svim dijelovima pješačke zone. Tako da, terase su mislim tema za sebe koja bi mogla biti zasebna emisija doslovno. Ali je isto možda neki kritički moment da ni ne treba svaki prostor u gradu biti komercijalno ne mora. pokoren. Odnosno i mi se možemo naći na pješačkoj zoni popit kavu koju smo si sami donijeli, napravili, to je isto jedan za naše pojmove avangardni pojam da pojedemo, roštiljamo, pijemo u javnim zonama bez da to moramo platiti nekom kafiću, bez da konzumiramo, ali to je već iduća tema. Tema, jako jednostavno, ali bi naglasio da još uvijek smatram terase boljima nego parking za automobile. Evo, čisto. Sigurno. Jer bar više ljudi ima koristi, bar ti koji su platili, bar više ljudi ima koristi. Čisto pragmatično, po metru kvadratnom obslužuju. Jer se i ta tema često javlja sad da se miču u terase da se parkira jedan automobil. To je tek korak u nas. Da. Ali nekako sad treba hakirati terase i to što je dalje korak. Janko, evo iskliznulo nam je vrijeme dosta brzo, puno ti hvala što si došao. Ja samo za kraj pozdravljam naše gledateljice i gledatelje, pratite dalje prednji plan, vozite se biciklima, pješačite, koristite javni prijevoz i sve ono što će nas dovesti do ljepšeg, boljeg i sretnijeg grada i do idućeg slušanja i gledanja. Lijepi pozdrav.